ارفع الكرسي ده، ارفع. بقول لك ده يا رجاله، طبعا الليله من خير الناس عربيه بطلات الثلاثه ما تسواش، وتحت اداره ابو احمد صفيان. بقول لك يا باشوات مصر، يا نجم مصر والنجم الاول والاخير، عليا الطلاق انت متدنس. حسن ابو السعود. عاوزك تمنعني يا ابو السعود، يا ابو السعود، انا عاوزك تسمعني سلام التوهان بتاع زمان.